sanja kaham sini jotto TEF ni members rokno state wide je TEF members najagro central ni ingthung district ni ingthung block ni ingthung ta unit ni various town committees rokno busung saklai na musungu sini second state level conference omo 26th November 2022 o ungani bagai final ungka haini bagino jotto district tai block levels rokno sung omono sanamusu je norokni performance report tai various activities ni report by 22nd of November norok sini office rohopaidi tai o program o khorok safano misung manglak sung request khayo jotto members across the state o program no success khayoi equally participate khainai ungnani bagai chini venue ungka Agartala town hall time 11 am onwards sung omo final khaika tabok omnoti taibo saikhnari nai chini advisory board ni chairperson tongo madam Ojita TIPRA tongo chini o jagao convener tai women cell ni president tai central ni vice president tai advisory board ni members rok tongo sini central ni neta rok tongo jotto tabu boroknobu kisa somoi rinai sanja kaham joto TEF ni sini members takuk tibuk songno tini jeng o jagao kaisa press meet khainani naimani khai haise phainai 26 November 2022 जों second state level chini conference tangnai a conference o joto chini TEF ni members joto phaioi chini thai town hall o ঠিক সময় 11টা ni bisingo phai manjagai chini je conference no successful khainani bagai ang chini o je conference ni preparatory committee ni convener ngai joto ni thani koi horo जों आदिनो जराव फायै सिनि जे कन्फारेन्स न नायथक खायनाय जों जतनो सक्सेस खायनानि बागै मा फायलायनाय ते सिनि जत सिनि ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी यूनिट कमिटी नि जत आदं रंनो बकयो सिनि 22nd November नि बिसिंगो सिनि जत रिपोर्ट स्टक जों सिनि TEF नि सेन्ट्रल पाथगै जों program no naithok khaina bagai ma saitok lainai abuni bagai ani koimu jotono no hambai sanja ka hamjotono tai tini chung 26 November ro chini second state level conference tongo abuni bagai chung preparatory committee khajak o committee ni convener tai women cell ni president chini TEF ni president chini advisory committee ni vice chairman tai TEF ni central committee ni vice president GS AGS tai women cell ni jot adong jog rok no belai khai khulumung ya faro hamjak ma ya faro tai norong ni channel te je nai tong nai chini takhok bukhok TEF ni specially chini central level ni tongo district president block president GS AGS unit president jotono nang koprogram chungo chini 26 tarik je second state level conference ngai oro chung belai nangkok mani kok sab rok chini chap laina ni tongo norok ke bokar jagya khai chini conference manjak phai chini conference no chini je mu chung tei chung je kha kama tei kok lam sab lai chini o conference no successful khaina ni bagai jotono manjak na ni bagai ang hai no hai as a chairperson of TIPRA Employees Federation about TEF ni chairperson ngai jotono no kobogo jotono no hambai senior state level conference organized by TEF omoto joto saimano omo in support of Greater Tripura land tai bubagrani je movement of the crack khai support lainani bagai kopchak lainani bagai o pandano chung organize khainani thangai tongo